Gledajte jutarnji program na Studiju B. Moj gost je otorinolaringolog dr. Dušan Pavlović. Dobro jutro. Dobrodošli. Idemo u susret velikom događaju koji vi imate za 5 dana, a to je Belgrade Balance Forum, skup lekara posvećen ravnoteži, odnosno vrtoglavicama. Više poremećima, ravnoteži i vrtoglavicama. Ali zašto ste vi ovde kao otorinolaringologa, pričamo o vrtoglavicama? Zar to nije pitanje za neurologa, neuropsihijatra? Pa da kažem, da, upravo to često i jeste problem da pacijenti sa vrtoglavicom ne znaju da li prvo da idu kod neurologa ili kod otorinolaringologa. Pa o čemu se radi? U uvu, osim čula za sluh, je čulo za ravnotežu. Tako da neki poremeći ravnoteže... Dakle, bukvalno u ušima imamo taj sistem? Bukvalno u ušima. Pa čulo za ravnotežu. A sistem je mnogo kompleksniji. U smislu sastoji se od centralnih vestibularnih puteva koje primaju informacije iz drugih čula. Tako da kod poremeća ravnoteže obično se i ide tim nekim redosledom prvo da se utvrdi da li je poremećaj perifernog porekla, odnosno u uvu, kako mi to kažemo, ili je poremećaj ravnoteže nekakav patološki proces na nivou centralnih vestibularnih puteva. Pa sad tu ima razne etiologije od demijelinizacionih bolesti, vaskularne etiologije i tako dalje. Sad, kako smo najavili, jedna granična oblast medicine koja je između neurologije i otorine, odnosno otologije konkretnije. Evo, jedan manji broj lekara se bavi time, ali uspeli smo da ih i ove godine sve okupimo na jednom mestu. To će biti u ponedeljak 30. u hotelu Holiday Inn. Ovo je treći po redu Belgrade Balance Forum, inače pravimo svake godine, jer, da kažem, ova oblast medicine je dosta dinamična. Stalno se pojavljuju nekakve nove stvari i onda, da kažem, imamo o čemu da pričamo, dođu i strani predavači. Ko dolazi ove godine? Ove godine smo pozvali dva eminentna stručnjaka, baš iz ove oblasti ispitivanja i lečenja ravnoteže. Profesor Kim dolazi iz Koreje čak, a doktor Cvergal dolazi iz Minhena. Inače, u Minhenu se nalazi najveći centar za ispitivanje ravnoteže u Evropi. Tako da očekujemo od njih upravo da malo detaljnije iznesu svoje iskustva sa novim dijagnostičkim metodama koje su se pojavile. To sam htjela da vas pitam. Šta je novo? O čemu ćete najviše ove godine pričati? Ima novih testova i zahvaljujući tome sad smo u mogućnosti, u stvari otkrili smo da postoji neki novi poremeći ravnoteže za koji do sad nismo znali, praktično nove bolesti. Tako da ove godine će biti reči o tome i o novim dijagnostičkim testovima i o tim, da kažem, novim bolestima za koje sad znamo, pa tokom ovih poslednjih 2-3 godine se nakupilo malo iskustva o tome. Tako da, evo, okupit će se jedno 130-140 lekara, od toga, da kažem, jedna trećina nije iz Srbije, uglavnom iz zemalja u regionu. Hajde sad da vas pitamo kao nekoga ko svakodnevno ima pacijente, pre svega, da bismo mi koji nismo lekari to razumeli. Kada neko treba da se zabrine kada je reč o njegovoj ravnoteži? Svi imamo, ili skoro svi, ono iskustvo da kad se sagnete pa naglo ustanete da malo se zanesete. Je to normalno? Pa često se dešava, da. To nije razlog za brigu. A šta jeste razlog za brigu? I kakve pacijente vi uglavnom imate? Pa različiti su poremeći. Teško je to reći. Nekad pacijent dođe sa nekom vrlo diskretnom tegobom, nekom tegobom koja čak možda podsjeća malo i na neke psihogene vrtoglavice, više kao neki osjećaj kao da nije baš sve onako kako bi rekli u vinklu. Ima osjećaj, recimo, da mu je glava ovde, a glava mu je u stvari ovde. Ili kad napravi neki manji pokret, kao da je glava napravila neki veći pokret. To su, da kažem tako, neke diskretne smetnje u vidu nekih ljuljuškanja, koje su u najvećem broju slučajeva, da kažem, bezazlene prirode, ali nekada, da kažem, to i budu početni neki simptomi mnogo ozbiljnijih bolesti. A opet sve znamo, kao i kod drugih bolesti, što se pre otkrije razlog i počne sa lečenjem, naravno da su bolji rezultati. Ali ovo što ste me pitali, najčešće tegobe su upravo nekakvi nestabilnosti, zanošenje u hodu i one klasične vrtoglavice, pa sad. To se nekad manifestuje u vidu onog osjećaja baš okretanja, a nekad pacijent više ima neki osjećaj propadanja, tonjenja ili, da kažem, osjećaja baš, kako bismo rekli, neravnoteže, nestabilnosti. Da, vi ćete naravno izdati saopštenje sa foruma, mi ga snimati u ponedeljak, pa će gledalci to moći da vide. Samo mi još na kraju kratko kažete, kasnimo li za svetom? Da li mi nešto propuštamo kada je reč o dijagnostici i o lečenju? Pa za sad mogu reći ne. Uglavnom, s čim se nešto novo pojavi, mi to pratimo i odmah inkorporiramo i, da kažem, kod nas u dijagnostički armamentarijum. Tako da, evo, ovogodišnji
skup nadam se da će opravdati svoj naziv kliničke novine poremećaja ravnoteže, jer upravo će o tome biti reči. Mnogo hvala što ste mi jutros došli u goste. Ništa, hvala vama. Dr. Dušan Pavlović najavljuje Belgrade Balance Forum koji će biti održan u ponedeljak u hotelu Holiday Inn. Studio B, rekao, snimaće ovaj događaj pa ćete imati informacije na vreme. A ako osetite neku manju vrtoglavicu, sad znate kod koga možete da odete. Ne menjajte kanal, ovo je vaš Studio B. Vraćamo se za minut. Nastavljamo priču o zdravlju u okviru emisije Beograd je dobro jutro.